Molweni nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufikela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Konakele-ke laphana wey'ngane zakwethu njengoba wazi ukuthi abaculi abaningi-ke sebekhiphile. Abantu abaningi kade bakhala kuthiwa ugatsheni-ke nakhu ababulala ngendlala-ke laphana wey'ngane zakwethu. Noma kanjani-ke laphana-ke useyikhiphile-ke ikhava-ke ehamba nesihloko-ke laphana wey'ngane zakwethu. Ihloko se-album azoyikhipha-ke ugatsheni laphana wey'ngane zakwethu sithi-ke uyihlo nonyoko-ke laphana wey'ngane zakwethu. Yazi-ke le nsizwa-ke insizwa-ke edume ngamahithi-ke laphana wey'ngane zakwethu. Ikhava yakhe-ke inhle kakhulu-ke laphana wey'ngane zakwethu. Ugqokise komama-ke laphana wey'ngane zakwethu. Ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula uma uyifunda nje ivaliwe incwadi laphana ukuthi ngabe ichaza ukuthini-ke leya khava wey'ngane zakwethu njengoba agqokise komama-ke laphana waphatha ukhamba-ke laphana nenduku-ke laphana wey'ngane zakwethu. Ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ugcinze subscribe, ugcinze nebell ukuze uzothola ama-notification njalo masiphosta ivideo entsha. Channel siyabonga. Molweni kuzo zonke iy'ndawo la okufinyela